tiro de ve pengue. Y pues ningo ko niño mongeta peisa ya weru bajino ñondive cuera ko tupañe mondores hewa. Ya tupaningo ko kwatia ñeña moñe vaya yu hina he ñandeve tu apañe en mondo xa cajo y kwa ukapona upe tupanya jaipu. O xa ukaña debe mama pañete haitepe ha epe tupaña de yara oya poba kwa ambuemba ya xaba haya hecha va upe xa rupi ye kwa ñandeve hoy kwa ukaña debe hoy maha avei amboe kuimba'e hakuña ha'e añete haitepe omoneímava kue ñepyrumby guive ha upéicha avei oichauka ñandéve avave ndaikatuiha hendápe ndaha'eíramo Cristo Jesús rupive kuatia ñe'ẽ ha ñandijara ñe'ẽ ningo he'i ñandéve primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21 pe ningo he'i péicha ajerure asy ndéve ñanderuete Jesucristo haumi yvága mbiguái poravo renondépe reheja hag̃ua ko'ã mba'e hekópe ñe'ẽmboyke ýre térã rehayhu'ỹre avavépe ko'ápe ocheuka ñandéve Tupa Ñandejára oguerekoha hembiguaikuéra avei ha'etevoi oiporavo mavakue ha ko'ã mba'e ningo he'i Ñandejára ñe'ẽ ndaha'éi che ñe'ẽ ha ndaha'éi ambue yvypóra ñe'ẽ ko'ã mba'e ko'ãva kóva ningo Tupa Ñandejára ñe'ẽ tevoi ha ocheuka ñandéve ha'e mba'eichitépa hembiapo ha mba'eichitépa avei oipytyvõ ambue ãngaipavórape og̃uahẽ hag̃ua Tupa Ñandejára rendápe Cristo Jesús rupive ndéningo ndaikatúi ag̃uahẽ neaño ndéningo Cristo Jesús rupi ñoite ikatu og̃uahẽ Tupa Ñandejára rendápe pero pevarã avei añetehaitépe remañámarã nderekove ha nerembikotevẽ Tupa Ñandejára rehe ndéningo ãngaipavóra chéningo ãngaipavóra ñandéningo ãngaipa ha upévare ñaikotevẽ añetehaitépe ñanepytyvõva'erã ha upéicha avei ombogueva'erã pe ñane ãngaipa ha upéva ha'e Cristo Jesús ha'éningo pe oñemboho'o ha ouva'ekue yvy'ape ári ha upéicha avei ñe'ẽrendúpe ningo ha'e og̃uahẽ kurusu rehe oñohẽ huguy ikatu hag̃uáicha huguy rupive ñandejohe ñane ãngaipágui ha ikatu hag̃uáicha ñande ñembyasy añetete rupive ñane ãngaipa rehe ñag̃uahẽ Tupa Ñandejára rendápe Cristo Jesús rupive pévare rejúkena ko árape Cristo Jesús rendápe ñembo'épe ha ñembyasýpe ta upéichakena Shaite